Бу кемге правительство учраттах мунья түмүктенне, министрдер кабинеттері экономика сайдытыгар итенне, үгіс туханна кайысқаға туғыламыд бұл простыры жүлестілер. Правительство муньяқтыр салатыгар бейгі устар бөліқ бүтілеләті білеген бұға себәске корреспондемыд Александра Хлопкова тақсар. Александра өтіе күнінен мунья қамытын туғынан білгенердгер көрді правительство челеттері бебескеға келбет бұл простырға қанны құлыртылары келдерділері. Любой үтөкүннен бучаска правительство очараттах муньяга түмүктенне повестка кирбит отудикки вапро министрдар бартын көрдүлөр. Ол курдук бу вопростар бөлөгөнөн арара бит боллаха үгүз проект экономический хайсхалак болла. Инвест программага аңардас уларды кирбитин түмүгөр 2 миллиард салкобай эби көрүлүнне. Бу харчы үгүз саңа тутууга тырылды. Ол курдук перинатальный центр тутуугар 200 миллион көрүлүнне. Итенне сери оны тыл бетеренерге саңа диспансер тутуллары буланнанна. Итенне инвест программа үбүн харчытын туһунан бихеха сихили Саха Республикатын экономикага министра Валерий Максимов букурдук кепсәтә. Инвест программа бияха бу 2015 елга сүрен улар ебиттен барыта 2 миллиард 400 таққа миллион солкобай эби үп көрдүбүт бу үп хантан калбиттер боллаха бу 2014 ел түмүгүнөн өскәбит астатактан бу манна 1 миллиард курдук келиңе бу 2015 елга хат тыраммыт миллиардтан миллиард 300 курдук миллион солкобай хаңа объекттарга гыттыбыт. Маны теңе сүрін болғанта бүгінгі мұняқа общественный саролғар урулынна бұла сағыз болытын стихерге тұспа стандарты министрдар алынылар. Бұл стандартқа олығыран правительство жадеттен бүгінгі мұняқ бігі канал бұдығар бұғы беріге ан бастан тағысты. Белетен әттіға бұла сағыз болытын стихерге оны нәхиленені долгытыр вопроска общественность кыттыныларғар правительство ұйтар мұняғын бұғы беріге көрдірір тұғынан республика Илдархана Егор Борисов бәйтін анал тұға етігар тұғылан белетәбді. Етенне коммерческая соқтарылилерге субсидия Денег көрүү бравлалара олохтонна саха хергер барыта 2 тыгынча керине маннык терилте бар сүрбе 6 хайыскандан гранга ден билген 37 миллион салковай көрүллән турар федеральный ханаттан кирбит 9 миллион аны күһүн тырылды. Саха хергерти билерге күдүк бии департаменттер болбата хатында министрлерге некоммерческий территорияларга гранттар билдирилди. Оны Россия дүнен президент дойду президенттин гранттарыны барлар. Онны беги бу заявка форматын дойду президенттин гранттарыгар майгынаттаран ордубут. Онна документтары кечеттибит. Мына алта документ урутка диребит булакмытына билеген бу булырыгы опыты көрөмөт, билинге быйылдагы опыты көрөмөт. Улар таммыт бу вопростары рейсурга хоскандыбыт. Телевизордан көрәчләр правительство лымыт сүрін вопростарын бүгін сонунар кехәңі тахарыларгар сихили көрөктөрүн сөп. Мен бучаска хетеннерим маннык Люба. Александра сихили итнеринихин мақтал санатын айттаққа правительство очыраттақ мұняғын туғынан бұға себәске тақсан корреспондемыт Александра Хлопкова білгенлерді.